2016. godine sam bio jako spreman i fokusiran na olimpijske igre i mene ništa nije moglo da spreči da sam otišao pre olimpijskih igara kod olimpijske česme na Radijalcu i rekao sam tu će biti moje ime. 11 dana nismo imali medalju, ispali su nam svi veliki sportisti koji su bili favoriti. Taj 16. avgust 2016. sam znao da moram da eksplodiram od 10 do 1, 2 posle podne, da tu imam 3-4 ključne borbe koje ću imati i koje me dovode do medalje. Kada si prvi, iznad svih si, a kad si drugi, lepo je kad si drugi, ali si ipak ispod onog prvog i tek ćeš posle da shvatiš koliko znači zlatna medalja. Lepo je biti drugi i treći na olimpijskim igrama, veliki je to rezultat, ali je onaj prvi se uvek pamti i tako je i to sada tek vidim. Evo, prošle 8 godina, težina te moje medalje nije samo pola kile, nego mnogo, mnogo teža. Posljednja 2 izdanja olimpijskih igara bila su veoma uspešna za srpski sport s obzirom da je osvojeno ukupno 17 medalja, a sve to najavilo je zlato rvača Davora Štefaneka u Riju 2016. Prošlo je tada više od 10 dana takmičenja u brazilskoj metropoli, a naši olimpijci nisu došli ni do jednog odličja. Onda je upravo zlato Davora Štefaneka probilo led kod svih. Usledile su medalje Tijane Bogdanović u tekvondou, Ivane Španović u skoku dalj, kajakaša Marka Tomićevića i Milenka Zorića, odbojkašica, vaterpolista, košarkaša i košarkašica. Krajnji bilans 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze. Ipak najviše se pamti ono prvo odličje, a posebno ako je zlatno, i upravo je to pošlo za rukom Štefaneku kao heroju olimpijskih igara u Rio de Janeiro. 11. dan je bio kada sam ja išao da se takmičim. 11 dana nismo imali medalju, ispali su nam svi veliki sportisti koji su bili favoriti. Timski sportovi su nam išli loše u tom trenutku. Sve je nekako bilo kao mediji su nas malo prozivali sve redom da smo otišli kao turisti. Taj 16. avgust 2016. sam znao da moram da eksplodiram od 10 do 1, 2 posle podne, da tu imam 3-4 ključne borbe koje ću imati i koje me dovode do medalje. Tek kada sam stigao u olimpijsko selo nakon osvajanja zlata, sam shvatio u stvari koliko je to vredelo i koliko to poštuju svi ljudi i ceo tim Srbije, jer kada te dočekaju svi sportisti, najveći sportisti ove zemlje, mi jesu mala zemlja, ali zemlja velikih sportista. I kada te svi ti velikani dočekaju i dobiješ aplauze, svi te grle i posle toga još nakon svega toga krenu osvajanje medalje i osvojimo rekordni broj u tom trenutku 8, budeš ponosan na to još više zato što si, eto, i svi ti momci, svi ti veliki sportisti, čak i Saša Đorđević, trener košarkaša i svi ti veliki naši sportisti te uzdižu i kažu ti si taj koji si nas pokrenuo. A sve je moglo biti potpuno drugačije samo nekoliko godina ranije s obzirom da je Davor Štefanek bio na korak od završetka rvačke karijere u 28. godini. 2013. sam teo da napustim, da kažem, profesionalno bavljenje rvanjem. Trebao sam da idem za Nemačku da živim i zahvaljujući mami i tate koji su vodili razgovor sa mnom i rekli mi da probam još godinu dana, postao sam svetski šampion posle i onda nije bilo više nazad. Izašao sam na onaj čuveni balkon u Beogradu i sam sebi sam, da kažem, stavio teret jer sam celoj naciji sam rekao kad sam izašao na balkon vidimo se za 2 godine na istom mestu. 2 godine kasnije neverovatna rešenost i samopouzdanje doveli su zlatnog olimpijca iz Subotice do zlatne medalje grčko-rimskim stilom u kategoriji do 66 kilograma. Zaista u tom trenutku mislim da sam imao fokus takav da nije mogao, kogod da je stao na strunjaču, nije mogao da me zaustavi do finala. Jer je moj cilj bio kad sam otišao na olimpijske igre da uđem u finale, to je sigurna medalja. Sad, da li ću biti prvi ili ću biti drugi, u tom trenutku nisam tako razmišljao, bilo mi je bukvalno medalja je tu.
ali kada sam izašao u finalnoj borbi na strunjaču, pre toga sam imao jedan razgovor sa legendarnim Momirom Petkovićem. On je bio trener američke reprezentacije i išao sam do sobe i on me nazvao i rekao mi ajde uradi ono što niko od nas nije uradio do sada. A to je da postaneš i svetski olimpijski šampion. Zlatna medalja je imala svoju cenu s obzirom da Davor nije video mnogo od olimpijskog sela i generalno Rio de Janeira. Taj osjećaj u Riju mi je bio onako, nisam imao neki osjećaj kao da sam na olimpijskim igrama nešto posebno, zato što sam tako bio fokusiran, u glavi mi je bilo da je to isto takmičenje kao i svako drugo. Naravno da nije, ali jednostavno kad se tako pripremiš onda i ceo taj tok olimpijskih igara ti prođe tako, jer bukvalno ja nakon osvajanja medalje već sam 17. leteo za Srbiju. Bukvalno nisam imao ni vremena posle da uživam u olimpijskom selu. U olimpijskom selu sam video restoran, salu za trening i svoju sobu, tako da tih prvih 8 dana kada sam bio, ništa me nije zanimalo. Davor Štefanek nije učestvovao samo na olimpijskim igrama u Riju, već mu je to bio 3. put s obzirom da se takmičuje u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine. Za razliku od Rija, prve igre u Atini su mu bile nešto sasvim suprotno, s obzirom da je tada imao nepunih 19 godina. Za mene je Atina bila onako pečat moje, da kažem, karijere olimpijskih igara, jer ipak je to prva olimpijada. Sve sam išao da vidim kako sve me je zanimalo i na otvaranju sam bio. Išao sam i da razgledam i da gledam i druge sportove i više sam bio fokusiran na tu, da kažem, zabavu kad odeš na olimpijske igre nego na sam čin takmičenja, ali to se i videlo na mom nastupu, da kažem, ipak sam bio dete, 18,5 godina, nezreo sam bio. Učešće u Pekingu 2008. donelo mu je upravo ono što najviše odlikuje olimpijske igre, boravak svih olimpijaca na jednom mestu, a među njima i susret sa jednim od najboljih ikada, vlasnikom svetskog rekorda i sprinterom Usainom Boltom. Prelep osjećaj kada vidiš te sve vrhunske sportiste, kada se družiš sa njima, jedeš 100 pored Bolta, na primjer, sediš bukvalno pored njega, ti ručaš s njim, bukvalno. To su neki osjećaji koji su jako dragoceni, ali velika greška svih nas sportista što se zadovoljimo, dosta nas se zadovolji kad smo tako mladi, samim odlaskom na olimpijske igre, a to se meni desilo i 2004. i 2008. da kažem. Nekako sam bio ispunjen kad sam se već kvalifikovao. Nije samo zlatna olimpijska medalja 2016. obeležila karijeru Davora Štefaneka, već su tu i odličija sa ostalih takmičenja, u prvom planu svetskih i evropskih šampionata. 2014. svako takmičenje koje sam izašao do maltene do kraja svoje karijere, te 2020. godine, nažalost, već je bio kraj, da kažem, ali jednostavno malo mislim da me i korona zeznula, jer sam otišao kategoriju iznad u Rimu 2020. Na svakom takmičenju sam osvojio medalju. Gde god sam se pojavio, ja sam uzeo medalju, da li je to evropsko, svetsko ili bilo koje drugo takmičenje. U meni je ona 2014. godina bila, da kažem, kruna moje karijere, kada sam ja nekako se pokrenuo i u stvari sam počeo da verujem u sebe da ja zaista vredim toliko i da zaista mogu da budem svetski šampion. To sam postao 13. septembra, 12. mi je rođendan bio, tako da sam bio svetski šampion tada i nekako je tu sam počeo da verujem da je to, da tu sad nema nazad. Davor Štefanek je od malena gajio ljubav prema rvanju i već od najmlađih dana je jasno znao šta želi. Njegovi treneri bili su takođe velikani, srebrni iz Los Angelesa Refik Memišević i bivši svetski šampion Sreten Damjanović. Pokojni Refik, Sreta i ta ekipa velikana, da kažem, su bili u hali sportova i neko snimanje, ja mislim, baš bilo. Isto oni su se snimali i mene su izabrali, da sam bio 7 godina i bio sam već talenat i svi su to videli u meni. I uglavnom, tada sam Sreti rekao da ću biti bolji od njega. I onda sam samo nasmejao i posle toga par godina, 95. ili 96. Rumunija, Arad, budi me Sreta, bili smo na nekom turniru, vodili su nas pokojni Refik i Sreta na turnir i ulaze njih dvojica u sobu i bude me.
A ja spavam u rvačkom dresu i Sreta kaže, Sreta i Brale se pogledaju i kaže, Brale, ovaj će biti svetski prvak. I izgleda je pokojni Refik bio u pravu i postao sam svetski prvak. Kada je reč o Davoru Štefaneku, nekako se stiče utisak da drugačije nije moglo ni biti, s obzirom da je čitav njegov život i vanjstrunjače bilo rvanje. Ja sam kao mali se rvao u kući s jastucima, mamine vaze su mi bili pehari, uvek sam sanjao da sam na svetskom, evropskom, olimpijskim igrama, dao sam zlatne medalje i tako da živio sam svoj san i dosanjao sam ga. Jeste malo kasno u 31. godini, ali sam ga dosanjao. Naš olimpijski šampion se rvanjem počeo baviti sa 4 godine, ali je ovaj borilački sport definitivno izabrao kao svoj životni poziv kada je imao 10 godina u pionirskom uzrastu. Moja onako prekretnica, da kažem, je bila 95. kada sam osvojio prvu titulu prvaka države. Mogu da kažem eto da je to nekako onaj okidač bio da ja hoću da budem rvač i zaista jako je retkost da dete s 4 godine stane na strunjaču ili na fudbalski teren ili bilo gde na parket da se takmiči. Mislim da počne da trenira neki sport i da evo i dan danas ide na treninge sa 39 godina i dan danas ja idem na treninge i treniram i jednostavno stalno sam u sali. Srpsko rvanje je u posljednjih 10 godina na uzlaznoj putanji, što zbog pomenutih medalja Davora Štefaneka, ali i ostalih uspeha. Zurabi Datunašvili u Tokiju uzeo bronzano odličje, a uspostavljena je i praksa uvoza rvača iz drugih zemalja. Slavni subotički olimpijac nema dilemu u vezi sa tim koliko je to dobar potez. Za mene ti stranci više nisu stranci. Kada prvi put nastupe pod zastavom Srbije, oni više nisu Iranac, Gruzijac, Rus ili ne znam iz koje države su dolazili. Za mene su oni državljani Srbije, jer nekad se ti stranci više bore za zastavu Srbije nego neki naši domaći takmičari, tako da kapa dole tim momcima i dobili su šansu i oni tu šansu neće prokockati sigurno i zaista daju svoj maksimum i bore se za državu Srbiju i za grb Srbije na tim takmičenjima i ja sam ponosan na sve njih, ali ih treba zadržati posle karijere jer ipak i kad zadržiš Iranca Ali Arsalana koji je došao iz Irana, sada ima srpsko državljanstvo, ja kažem Iranca, da kažem Gruzica Zurabija Datunašvilija. Kad zadržiš Rusa koji se i oženio u Kragujevcu, momak Kumarov. Tako da kad zadržiš sve njih u Srbiji, to treba da bude cilj Rvačkog saveza, da ih sve zadržimo, da njihovu školu koju su oni naučili, školu rvanja, iransku, rusku, gruzijsku, prebacimo na našu decu i plus naša škola i naš mentalitet, mislim da ćemo tek osjetiti njihov dolazak za koju godinu kada uđu u trenerske vode i kada to znanje počnu da prebacuju na našu decu. Kada je reč o Parizu, Štefanekova očekivanja od naših aktuelnih reprezentativaca u rvanju su velika. Ja uvek kažem da bi volio da budu 2 već sada, da pomerimo nekako tu granicu, jer ja sam takav optimista sam da osvojimo 2. Ali iskreno vam kažem, nemojte se čuditi ako bude više medalja što se tiče rvanja. Biće katastrofa ako je ne bude, ali to mislim da ne može da se desi. Da baš nikom od njih ne ide i tu su i u slobodnom stilu Stevan Micić, Hetik Cebolov koji mogu da uzmu medalje. Što se tiče celokupnog olimpijskog tima Srbije, naš slavni olimpijac je uveren da će se niz medalja koji je krenuo upravo od njegovog zlata u Riju nastaviti. Srbija ima svoj cilj. 8 je bilo u Riju, 9 je bilo u Tokiju. Traži se dvocifreni broj. Ima tu materijala za dosta. Ja se nadam da ćemo premašiti broj 9 i da ćemo zaista doći na broj 10. Biće teško sigurno, olimpijske igre su posebna stvar samim tim zato što su svake 4 godine. Štefanek je tokom svoje klubske karijere bio član Subotičkog Spartaka, Zrenjaninskog Proletera i Beogradskog Partizana. Ipak rvanje na prostoru Vojvodine oduvek je imalo širi značaj s obzirom da je na prostoru severne srpske pokrajine najviše skoncentrisan kvalitet decenijama unazad. To je tradicija koju mi već dugo imamo. Spartak je jedan od najtrofejnijih klubova ne samo u Srbiji, nego na Balkanu i šire u Evropi.
41 medalju, imamo evropsku, svetsku, olimpijsku, imamo 2 olimpijska šampiona, imamo 5 prvaka sveta iz Spartaka. Tako da mislim da imamo dobru bazu ne samo u Subotici nego u Vojvodini. I Proleter, Zrenjanin, Senta ima jako dobre rovače, Kanjiža. Tako da zaista nekako baza rvanja je bila grčko-rimskog stila ovde u Vojvodini, ali mi je drago sada, iskreno kažem, što se rvanje proširilo malo i dole. Bilo je tu i tamo u Beogradu neka medalja, ali se sada počelo širiti to i ka Mladenovcu, Kragujevcu i još južnije dole. Rvanje, uprkos vidljivo većim uspesima u poslednjih 10 godina, ne može da se meri u Srbiji sa drugim posebno ekipnim sportovima kada je reč o popularnosti i profitabilnosti. Štefanek smatra da deca sama treba da odluče kojim će se sportom baviti, bez obzira na to koliko je određeni sport popularan ili ne. Ključna stvar je da dajte decu da se bave sportom, ali nemojte vi da birate sport, nego sami oni izaberu i što više sportova probaju dok su deca. To je bolje, jer retkost je, kao što sam i rekao, da je neko toliko fanatički zaljubljen u taj sport kao što sam bio ja, da je evo već 35 godina u tom sportu. Tako da dajte deci da probaju i fudbal, i košarku, i odbojku, i šta god žele da probaju, gimnastiku, plivanje, judo, rvanje, nebitno koji sport, samo da se bave sportom, a oni će se pronaći gde su najbolji na kraju. Davor Štefanek je u decembru 2017. godine, dok je još trajala njegova karijera, postao predsjednik Sportskog saveza Srbije. Kada je 2020. završio sa aktivnim borbama na strunjači, potpuno se posvetio toj funkciji. Ja mislim da sam i jedini funkcioner koji je bio na čelu Sportskog saveza Srbije, koji je osvojio medalju za Srbiju. 2018. sam bio drugi u svetu kao predsjednik Sportskog saveza. I to sam se zainatio da dokažem da mogu i jedno i drugo. I posle toga nekako, ajde da kažemo, i krenula moja karijera da se gasi. Funkcija predsjednika Sportskog saveza Srbije mi je draga, pre svega, zato što sam ostao u sportu i pomažem sportu da napreduje. Jednostavno i cilj Sportskog saveza Srbije je da, bez obzira dete gde je živelo i kojim se sportom bavilo, i moj cilj je to da mu pružimo uslove da se bavi sportom u svom mestu. Odakle, da ima u mogućnosti da se bavi sportom koji voli, tako da ćemo raditi na tome i dalje. Upravo zbog toga što je još tokom svoje karijere došao na tako odgovornu funkciju, nameće se i pitanje šta je lakše, borbe na strunjači ili vođenje Sportskog saveza Srbije. Uvek se bolje osjećam u onoj smrdljivoj trenerci u punom autobusu oznojanih ljudi, da kažem da je posle takmičenja, da jedva čekam da se istuširam. Uvek sam se bolje tamo osjećao, ali iskreno da kažem, jako mi je drago što radim ovaj posao, jer sam ostao u sportu i dok god budu ljudi želeli da ja budem predsjednik i izabrali me za predsjednika, ja ću se truditi maksimalno da opravdam očekivanja svih tih ljudi i da Sportski savez i sport u Srbiji napreduje i da ide samo ka napred, jer moj cilj je, kao što sam i rekao, da što više dece uključimo u sistem sporta Republike Srbije, da se bave sportom. Prebogata kako sportska, tako i životna priča Davora Štefaneka, koji još uvek nema ni punih 40 godina, može poslužiti kao inspiracija svim budućim olimpijcima da se rad, trud i zalaganje uvek isplate. Njegovo zlato iz Rija 2016. ali i pregršt ostalih priznanja digli su rvanje u Srbiji na viši nivo, pa se sad sa pravom već u Parizu ovog leta možemo nadati nastavku olimpijskog niza koji je upravo on pokrenuo. Svečana ceremonija otvaranja olimpijskih igara proteći će bez Rusa i Belorusa. Organizatori su objavili da je razlog takve odluke rat u Ukrajini, a sportisti tih dveju zemalja koji izbore plasma na igre nastupit će kao nezavisni sportisti. Nešto slično situaciji u kojoj je Jugoslavija bila 92. u Barseloni. Tako neće imati priliku da nose zastave svoje zemlje na defileu u čamcima na reci Seni. Rusi i Belorusi koji budu učestvovali u Parizu morat će da prođu i test takozvane ispitne komisije,
koja će proveriti njihovu podobnost kada je reč o ratu u Ukrajini. Domaćinstvo najveće sportske manifestacije sa sobom nosi i brojne izazove, koji dugoročno mogu unaprediti gradsku infrastrukturu. Mreža javnog prevoza, naročito metro, biće pod posebnim pritiskom, pa čelnici grada Pariza i gradonačelnica Anne Hidalgo planiraju da tokom igara zatvore saobraćaj za određene delove grada, odnosno da preusmere tranzite koji će, veruju, ubrzati protok istog. Takođe, u planu je uređenje zone oko Eifelove kule i čišćenje reke Sene kako bi se ponovo moglo plivati u njoj, baš kao na igrama u Parizu davne 1900. godine. Da nije igara u Parizu i finansijskih sredstava opredeljenih za to, trebalo bi nam najmanje 10 godina za takav poduhvat, poručuje gradonačelnica, dodajući da će poseban izazov biti izaći na kraj sa problemom izlivanja kanalizacija u reku, u kojoj se planiraju i takmičenja. Takođe, Parižani će pronaći smeštaj za 3000 beskućnika u njihovom gradu. Nadamo se da će ga imati i nakon olimpijskih igara. Kraljica sportova uvek privlači najveću pažnju na igrama. Kada pomislimo na atletsku stazu na stadionu, uglavnom zamišljamo sliku karakteristične narandžasto-crvene podloge, kakva je bila na igrama u Sidneju, Atini, Pekingu 2008. ili Londonu 2012. godine. Prvi put u Riju 2016. videli smo stazu plave boje. A šta organizatori spremaju za predstojeće igre u Parizu? Za čuveni stadion Francuska, italijanska fabrika Mondo priprema ljubičastu boju. Proizvođači kažu da je staza dizajnirana da poboljša performanse takmičara i održivost kroz biomehaniku, a napravljene su od mikroplastičnih granula. Proizvode se dve nijanse ljubičaste boje, svetlija za trkačku stazu, skokove i bacališta, druga, tamnija, za tehnička područja koja će biti upotpunjena sa sivom bojom, u čast igrama u Parizu koje su održane pre tačno 1 veka. Pariška staza, ukupne površine od 21.000 metara kvadratnih, izrađuje se u Nemačkoj i upakovana je za transport u rolne širine 150 cm. A kada se postavi, izgledaće otprilike ovako. Mit o svom liku i delu, upravo na atletskim stazama kraljice sportova, pre tačno 20 godina u Atini počeo je da gradi najbrži čovek svih vremena. Te 2004. tinejdžer iz Jamajke nije se proslavio na svom prvom učešću na olimpijskim igrama, ali je nagovestio da je velika, najveća karijera pred njim. 4 godine kasnije u Pekingu eksplodirao je na najvećoj sceni. Pokazao je do tada neviđenu harizmu, kako na stazi, tako i van nje. Gotovo u svim trkama na 100 metara, izuzev finalne, praktično je džogirao poslednjih 30 metara. Trčao je tek toliko da završi prvi. A u finalu spektakl, pun gas do finiša i raširenih ruku za novi svetski rekord u tom trenutku. Isto je učinio i u trci na 200 metara, kada su ga rivali mogli dvogledom posmatrati kako ulazi u finiš i obara svetski rekord i u toj disciplini. Ista slika 2012. u Londonu, kada je pobede počeo da proslavlja u čuvenoj pozi koja je postala njegov zaštitni znak. Osvaja zlato na 100 i 200 metara i u štafeti 4 puta 100. Identičan podvig, odnosno 3 zlatne medalje, osvojio je na njegovim poslednjim igrama 2016. u Rio de Janeiru, za ukupno 8 olimpijskih zlata u karijeri. Iako u ovoj priči nismo ni spomenuli njegovo ime, bez obzira da li ste ljubitelj sporta i sa kog god ste kontinenta, znate o kome je reč. Najbrži čovek koji je ikad koračao planetom Zemljom.